ire umushobokwa n'umwetebekanisa kuvuganaho ababembezi banyu amwakubena umukunda kugira ngo muhure bagama aba presidency bashira mu bagenda omisho nabo weekend tuza kwa tugambera yesembere ahanze abayobwa president ahari abari kugira ngo niwe yetereza ko umuntu ko akuboyine mu interest kure byagamba obeno basa kugira ahiwa mshanga buri kimwe cyo cyukubaho muyanga ntabante chikoretera on program and of course na programs ezindi ezirukurataho yes twabantu gamba amakuru hagara mu gagenda omwihanga ntumanya ebyabire kitezi obukasasiro obuya kahirima yashweka abantu abamwe bafa abandi bakahonaho okantireba abantu abapatanere omurimo go kugira ngo bashuke maramu kitezi amwene kasasira hiyabireri kugira ngo bashuke maramu bashuke umusenyi maybe grounded and ebe straight kugira ngo abantu batandike kweyomboka busya obwa hati barugireyo bayetero muranga bajangu no bacibanja bakafuna umurimo bagukwata bakose motoka ibe bitukumanye bikwano bishuko mushenyi batandika gukora umurimo guje gwamara gwawayo bakora successfully batinu bajangu kwihobwe batuire no babanja sente zabo bakazirebere bantumwe ninjana mucumanya kuba wakwasera umurimo nkogwe nane mbere yabireroho bakaja areka tukore tuyamba abantu bache nomuzakwa no mutushashura abo kanendagano ziroho nko bwa hatina bajangu kwihobwe bature no bababuza ati ne ibataka hicire nka stire tubakatunjire akasente kabo tina rukwenda gamba nabo kandi umurimo ukaba successful bakamabe motoka nabo bakabenu benda bashashure leba yakoze sibwe abo kantumanye cyane cyabicire kitezi okwabena hasha so nabataba bakiri muntu babaje katwaze twari amakuraga ombwijire rero tubone guzamo omission na program ya sisemuka okuyiwetaka mu kitezi KCCA aliyeyi wakasasiro basobedwa olwensimbi esoba mu bukadde bibiri ze babanja ababa omulimu Haji Abdusalam Saka ne Idi Kabonge ku lwabanabwe bategezeza nti bakola bulungi omulimu ogw'okuyiwa malamu ku kasasiro okumukatira nayo okutuusa kati tebasasulwanga batupangisa ngira yatupangisa tugende kitezi twale mu lokaza abandi tubalangiza sente okuva otwakola twatusaba tuyambe ko tufuna akasente ako wange munoka zakola tusizali zafu balumiriza nti diru eyokuyiwa malamu yabaweebwa Muhammadi Sebanyiga ne bawaayo trakita emmotoka ezisomba ettaka abakozi n'ebirala nga basuubiziddwa okusasulwa ensimbi nga n'endagaano zakolebwa natuukirirwa mu Uganda wange ate muto wange nga angamba afunye omulimu mu State Council waliwo omukyala nga muwadde omulimu bakuyiwa ttaka oba malamu mu Kiteezi namuwa ssente nemuwa n'emmotoka kati mu mmotoka waliko n'ez'abannange ze namuwa naye tubale tusaba ekikwatako baveeyo bajje batuweseneze mu kuba bakama baze basende bazagala kyokka bano bagamba nti bakanze kulinda kusasulwa nsimbi zaabwe Sebanyiga nga naye abajulize yabawa omulimu gwe bagambye nti ye Patience atusasire nga naye gwalindawo okubawa sente babasasule yagamba naye yayina yamuwa omulimu naye gwe yatugamba yamuwa omulimu yamugamba nti mukyala akolera banene yina ansuubiza nti bagenda tusasula naye okuva olwo gwe twamala omulimu tebatusasulanga sente tugezezaako buli kimu tutambudde poliisi netuzituka naye nga sente tezikola ki naye tumugamba naye agamba abanje oli tamuwaki tamuwa sente naye tulina omukyala gwe yatutwalako afudde mu site taddangamu kumumiitinga kati tumunoonya atuwe sente zaffe omukyala oyo mukwogera naye nga ffenna weetuli naye atulaga nti agenda amusonyiwe tubaddewo ebimukuttekutemu naye agenda muwa sente mu wiiki bbiri zaatuka ne ziggwawo kati mwaka mulamba era guyiseewo Sebanyiga tumusaba kubanga ye yatukozesa anoonye mu buli ngeri yonna abe nga atusasula otherwise tugenda mukuba mu mbuga z'amateeka
Sebanyiga bwe tumutuukiridde wakiso gy'abeera ategeezezza nga be yakola nabo okuyiwa ettaka ku kasasiro mu Kiteezi abamanyi bulungi naye akukulumira atusasire eyamuwa omulimu okugaana okumusasula. Kituufu abantu abo abamunyakuba mu manja akola nabo omulimu gwali Kiteezi eyo ku Landfield nafuna omukyala yayita wa State House nazuula oluvannyuma nti si waayo nampa omulimu oguweereza miliyoni 2. Omulimu ogwo neewolako ku ssente kubanga zaali tezimala naye bwe namala okugukola n'ateekayo akawunti nnamba endala gye twakkaanya n'ategayo endala ssente n'azibba n'ajjako amasimu. Alaze empapula kwe baakolera endagaano ezibawa emirimu n'engeri gye bagenda okubasasula naye empaawo munegwa nnusu gwe baali bafunye agambye nti abadde asuubira n'afuna ku buweerero oluvannyuma lwa kkooti y'ebyobusuubuzi okubawa ekibaluwa kibakuntumye okukwata atusasire naye akyabuze nga tebamanyi kyakuzzaako. Eno y'olaba ye kkooti order nga nkiriyalinga okuva ku kitebe KMP paka ku ground. Omukyalo oyo munoonya bw'ati alaajanidde gavumenti okubayamba mu kunoonya omukyalo ono gyali kubanga bayise mu makubo gonna okubasasula naye nga buteerere. Amaanyi gampedde nti ngezezzaako ku buli kimu omukazi ambuze. Tugezezzaako okunoonya atusasire ku lukomo lw'essimu ne tutasobola kumufuna. Emyaka giweze kati emyaka 2 ng'agamba weeks 2 okuva mu January. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV. Gakupa omucanga n'engashi Kiteezi ayitukumanya kasasiro yayitire abanyayuganda bingi ninjira n'ekyokushasha kushanga abamaba bakehayo bakora omurimo kandi omurimo omurungi abokana bwe kasasiro yamazire kugwa batimbere bakwihaye abantu amwanya gukagutaragumwe nko kuguri mbone bayehireyo kugira ngo bakore nikibe munonga kujya tubakashashiwe and hato gu patience nawe tutukumanya akaruga kahi so mwe kikabe kiri cyo njo mwe twaza kutandika gukora emirimo ninga kudiringa n'abantu tugezeho tukore background check turebe abantu abituru umuntu kora nubo benyini abukate nkabaza kubuza maybe aba bebembezo muri yogoma nabasa kushanga nabo batakumanya ko kumura umuntu mu muronda ngeyo byafaye ati chebunyisa naye nga kitufu kushanga umuntu wo gukora to kumanyitsa bukoye to kumachari to kumanya ruyari ubwo muri mani nteka ngo gukabire guri ogwa government then there has to be an office umanyengu ne ya prime minister umanyengu ne ya nanka eriyo netwaro vunanizo babokora ekintu nkecho kati washanga wambuga na muhanda nyoni ye nakuronda ntiro kokore bya katolize nkai ya mherwizo but this is what happens chonchanchi manyisa ngo afero mu garanti che yongera gukuba eti ninchireba ngo muntu wakoze sigwe kugenda koreka ngo vunanizo bwa nobwe then amherwizo bakashanga yabururo minji taine office tokumanya hakutsubuka tokumanya banagwa na side ki wakwira umurimo really it's a challenging one but all in all ahabwande njango umurimo gwagukozwe guru kurebwa umuntu okuno byakuba yabaronzira like from nowhere kongo kashanga ngo kite cyabandamira abantu cyateganisa habe harukubi washanga abantu abakora isamana gabo amajizi gabo ebintu byabe mwenye bakapanyisa ibintu bino ukashanga ngo bakora umurimo guryaho guru leveled nkabe nishabanga government at least rugeyo hatebene yataho umushongezi mwahirori ya center kikoresa kubi ninga kaziri yakabura nazo then you also tell us tumanye ngo cyo cyabiro otherwise abanyayuganda nsa kongera kubatamisi hanga nsa kongera kubatamiso kora nsa kongera kukwenda makagabo Tuyonti cyangwa makantu yendaga gumya ntwenda kucare ayakora aha yabaryo mushija no mukazi omukabategerize cyo kurya nabagambira atanyuma yemyeze ninja kutunga sente tabarukuzireba nono shangwa akazitoko yazikwanda yabanda bakazi ninga inakazi akazitowa abo bazigura mwente so shanga namakage nyine kuri ya ground twagahenda abana tubashoma boko tukaraganisa abayishomero ngo school fees went gereta because we are working kumango mi weeks ibiri nsa kwanti tunga sente kurgo January up to today umuntu nakuraganisa 2 weeks ninjamu nicenda amateka really hishomero abana mbahika kubabingo tine cyuwarebere if anything noza kushango shangangu hato muntu nkogu
hatine nangwa na LC1 ero kubasa kujangu natura bine bintu bye town samuhera bwiza no shanga ngo begwire so nyonka benisha ba government bambe muri jeyo mwore ko vunanoza bwabo kuba kintu cyo bakozere twakireba kandi kiroho murondero kumwabasa kubashashura then ahamahera bwiza ya mwaba nimwe mutumire murondo kumara mutunje otherwise these guys are crying bambe n'amazima andi tabarakozere mushango gona kugira ngo beheyo bakore no buhabira ataro sente abuko bwa hati cugumira umuntu ukora ataro sente konka bari umuntu yayehayo yapandisana nabandi abaja tatu mureke tukore ne bya government ka sente nakaza kuba kariho kandi ukashanga amahirwe izoba bijo mu makuru ayiba kuza kwizura mu makuru ncemanisa bonka abantu bagerezaho kugamba konka baburuko yes they have tried it all hati no bawa bateka tsika baja maybe reka tugenda mu makuru ubundi ni wowe kahoro kabasa kwetera mutima bakakuko wareba bakabe bakani baza kwa ububwiro bamanire kitezi bakora umumugwe bakabe no babasa kwa babe barinka handi bakora ka sente akaburijo bakatunga mwene bahire yo bwire bwabo na nebu kwato byabo bakaza kora umumugwe kikabe kiri kirunji mu government erugeyo egambe ahanshongezi twareba court order kikabe kiri kirunji ngo nana ba koti na polisi bagezeho umununga barebo kuba kubasa kuyamba abantaba kandi batakabatamisa umurimo gwabo program ya sisimka ekiri munegendo misho bantu mwene binje bitubinire tuza kwa tune papara za makuru aho misho uko bwa hati katuzomka humuro kace netuza ku bantu garika mutagarga TV West Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera tandikisa bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashi umunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwinura ihanga ryito eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanigashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe twegiteho aha programu yareba hindujire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabe ninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina binini konkana amabana ekeriyo kujya mu shwe bo musheja urukutina hanga natabantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunga cyo barakwenda itu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher,
We cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranyebire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira ahabinte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kuyamba kwikirize biroto byawe ranga kandi etumunsi konganyizire bugashaki ndyaye gasaki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki reba hindukire nebera ko Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga Kigazi Universal Actors. Burka, inebisibu, konga shi wabigonjorota. Yabana bakwana nire kabandi. Bitu. Obwatu mamutabano wawe ngwashisha future yabangi. Niyo ko bawo tasi siruwanje. Iyo mara kuresha. Nasugomunju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi birakasi munani bajya baterekira ibintu turi cyangwa rotera ndo owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kuba no oferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwishagara mu rwa gatatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo ini nikakutumira ngo ncyacora mwana yo ngani ngo kwa bizana bakaba ngo mutwe kanu yantino ko mwana nikakwenyena My friend Baka was found to be positive for Mpox at his old age. He needs our prayers. By the way, Timo, did you know that Mpox-related deaths occur among people with underlying conditions like HIV/AIDS, diabetes, malnutrition, and other old age-related illnesses? Of late, I've not been following Mpox issues. I thought it wasn't that serious. So, are you saying that as long as one has any underlying condition and feels unwell, just run to the hospital? Yes! You do not have to wait. If you have any of the signs and symptoms like a body rash, fever, headache, and body weakness, visit your nearest health facility immediately. We do not have to take any chances, my brother. We need to immediately inform our peers in the club to be careful. You see, with Mpox, the magic is in getting treatment early. Those who have suffered severe disease, they wasted a lot of time either treating themselves or ignoring the disease. Save your life. Seek treatment early. Only from professional health workers whenever you feel unwell. For more information about Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to YouReport on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda with support from UNICEF, WHO, and its partners. Rutoma, Kasari, Wanyamahembe, Gwampara, Mbarara, Shema, Busenyi, Ibanda, Kazo, Tiruhura, Stagwenda, Kamwenje, Tunga, Mkore, Nelja, Yune Betorwire, Nwamwire, Womuchagwanyu, Omurisa Robert Kayanja, Oamira Seta Cathedral Rubaga, Arumune Jomuno Terane, Wenjiri Yoktangaza, Okutola Mkaga, Enomkaga, Okusia Sunday, Enomchan, Yoki Kuminevi, Umakogu, Aho, Arbwizi Bwera Playground, Jam Shanzi Hangwe, Kandine Janumpa Conference, Awizi, Garden Resort, Chahi Bizaka Sheshe, Burizova, Omarasho Messes Evhama, Evhanga Zoheza, Kanoktan Romaniga Christo, Navigator, Mureta
umugisha ahubwo kuba gahanganye cyo kutangaza cyawe cyanditse mu izina ryawe. program mechirisi simuka tshiri mutugendo misha bahereza bawe oineje mayebare hamwe na charity chobutunji nkoko tutwire ndibaswire kuremera ninga norari yaingana ngeria mama wawe hotete nakurika nindina gambo mwizina yes tunakashoshereje ko murimo gwanje girense nyomo ejesha naba yakire ko mu field ntonda turebe akashesha kayaturetera chi tosire tutambara hantu hatara hamwe na hamwe ninzamwe numbara yona mwatumanyire ngo ntubatse rya street tukubaretera abantu bari muno bakwasaho emikono kujango batase sente umaka gabo homushaho zabo bitu tutambuyire twakureta na events zo kubanza baho ngo kutukumanya herizo bani binje biri muno baho ngo kutatwagambere campaigns zatandika officially aryabo kwenda kwesimba ahantebe zaba members of parliament twahora senior 6 mune tandike bizamu nendaba yahicha election commission katwachiregiriye nsenyo motirebe byari munatugambera akasheshaka. Good morning Jemima, good morning Chalte, amazina nsenyumo Gideon kokuwa agamba. Ekire kyamande kyerizoba kyabe kyo mutano. Awache kyo mutano. Twentureba campaign rails ndamnongeza ba presidents omunana. Tuba ba president ba candidates omunana bakwetoronge bya nkonkeri zobo mbutongore. Abanyishenjero nabo baza kutandika campaign ari batandika campaign zabo rizo mbutongore ntakusibize turinkayi turi akashozi boma akitebe kikuru cyo commission aho murembo rambara tuni madam Violet ogunuwe kamara byona tatugambisha cyo commission aho murembo rambara yinda tumwakire aturamusi atugambere bitwe bwashisha butankira cyo commission madam Violet. Good morning live TV West turamusi abarebe. Good morning Gideon, thank you so much. Waseshaje. Waseshaje. Nkachitebe. Nkachitebe. Ebintu byemerire bitana mnonga twantuzo mukaruru. Ebintu biri fine tuli ready ku starting campaigns kyalero. Kyalero ngo campaigns kutandika for all. Of course our president ko kibaliza bakatandika ira. Hati ba members of parliament, ba city mayors, city division mayors na ba councillors bona bakutandika campaigns zabo officially kyalero. Mpaka 13 January 2026. Okay. Enyuma hawo tukareba roadmap bakagikora bakagereza nk'echo commission, what are the guidelines, what namnongo go muri wa TV West omutezi wa Karuru bashimwe kwa namanya mu campaigns zeze. Mu campaigns zeze omutezi wa Karuru ina kumanya ngo bagiye kutandika campaigns buli kiro kutandika kyalero kuluge sahemu mpaka saa 12. Okay. From today mpaka 13 January. Yes, so that's what they need to know. And also is that omutezi wa Karuru it is your right to attending a campaigns in okunyakigambire buli owulirize bibakugamba kandi abesimbiroho tukubaterera ngu it's against the law kukozesa olulimi olubi kujumira bagenzi bawe mu campaign abantu gendo bagambire byogenda kukora. Yes, kujumira abantu ku attacking families zabo tukuba discouraging alundi tukubagamba batabikora tukole clean campaigns. Okay, ebindi ebindi ndabitekerezaho ga ntugenda maiso tuganire campaigns zatandike rizoba ni bintu ki ebikandida ashimkuba nakora ashimkuba noma this vote bribery. What qualifies to be a vote bribery? Kinako kiri mubindi bwe no baza. Bribing voters is also a crime. Yes, toina kwa bantu kintu kiona mukasumikano byo tugitwara nka bribery. So umuntu wakuruga akakunyegeranga kusange no gaba sente akusange no gabaki with evidence asa namizgo na yetoro chiko senyemo Gideon candidate X na wa constituency Y na yetoro chiko abantu basinda bahe twizi
otwizi totwokunywa you can bring it maybe physically akwa meeting yona unda abantu irake beiro holi bakwata but there's what we call bribery especially bokwika kintu kya cash rundi maybe even gifts nozigaba direct mukasumika nuba jagitwara ngo bribing aba voters but okwese meeting okabakagura maize abantu bakanywa I think that is okay abachi mutashikweje mukarura na nungo go muntu waburira ko bakanitsi bone bamanyi bari kwenda bo bari bashirira karuru ajya tugamba umuntu waburijo abachi ashimkwejumba omukaruraka omuntu waburikira na keteka makaruru kana kuba kimukwataho first of all constitution egamba power belongs to the people so it is your power kukoma abekulembezi unda bebembezi abokwenda so bokwota ke migiremu bajja kukomera otakwenda kandi ojo tugambe atogwa kakoma waki so your vote counts go out there and cast your vote tugenda mu campaign bahulirize campaign zabo okumemo okwende kirobukira eje ogenda okome akalulu kawe kalikamu but it really counts tugambare ngorambara city akon hor kutwara twine bisofa bakanitsi bangaya abarize omufield doctor tureba north south na nabacyara kandi borod map bajikire inkesi babajikire erizoba na mnogo muri activist mugambere nako kana karna keji kana karna keji na karna keji njageta road map ngenda zeta campaign programs tukaba hano ebiro 28 ebiro 30 October ni tukole kitweta harmonization of campaign programs bakaija batayizire bakasindika abantu babo ba agents babo twaikara twakola campaign eitwete eri harmonized niko balemme ku clashing kukondana mu field so for example the city mayors ekiro kyalere biro 10 Stanley Katembeya wa PFF agenda kuba kichwamba bakakoma wards then Robert Kachebezi agenda kutandikira Nyarubanga ward then Mark Itogoro wa NUP agenda kutandikira Nyarubungo yes Robert is in Nyarubanga Mark is in Nyarubungo then Agaba ajja kuba Bugash and then Mweteise ajja kuba Kamukozi that means no candidates batano abakwendo bwa meya abakwendo bwa state mayor ezo nzo programs za for today no bagenda kutandikira bajja kwa ebiro bibiri bikale bimbaliza yes then abandi we have abakwesimba ho kikaro kya mayor for member of parliament for Mbara City South twina candidates bana today biro 10 omukuru mwine mpaka wa NRM ajja kutandikira Katojo ward ajja kubayo for 3 days kulugana kyale nibwagenda hand then Mugara wa ANT ajja kuba mu Rukindo for 3 days nawe then Mwebesa independent ajja kuba Kichwamba for 3 days then we have another candidate Mumuza wa NUP kyalira kagamba agenda kubanza homura and tomorrow so we don't expect him in the field ajja kutandika ebiro 12 ajja kutandikira Nyamiti Obora yes when Bright Muhumuzo wa Nupu akasadaho ngweta ajja kutandikiraho campaigns so gutwamura mu field tugenda mukaguza kola yoki yes so that is for south no candidates bana then twina bakwenda kwezi abesimbiroho abwa Mbarara City North Division MPs bali 9 bali mwenda yes so we have Christopher Bakashaba wa NRM ajja kutandikira Ruharo ward then twina Agatha wa PFF ajja kutandikira Nyabuhama then twina Bukenya wa Democratic Front ajja kutandikira Remijina ward then twina Peter Mpaka wa NUP akutandikira Kachika then twina Rukari is an independent akutandikira Nyarubanga ward so twina Kato is an independent candidate akutandikira Bunusia then we have Moses akutandikira Kamukuzi is an independent we have Karunji independent akutandikira Kachika there's a problem here then we have Benon independent akutandikira Kishasha candidate mwenda Omwa TV West na mnoga basa kutegita igisha amazina nisenyomo Gideon turinkai turi Boma office electoral commission aho murembo rambara twine Madam Violet obunweka marabyona cyari kumpa nokte za Karoro we Simon byabakama abambara nwakarangira byora nwararangire nwarkushiza man kujango wakoresho bi Teresa Garza ari natugambera na mnongeri zobo mbutongoro kwetorori hanga
campaigns na mnonga zaba MP ba mayor ba councillor bona batandikira izoba tube twineza aba president ati abona baza hamwe okushera akaruru koko aha akenkumira na mukaga akaraba tumbwebembezi okumara ndije myaka age 5 iwo munya Uganda wahanditse na electoral commission ori mu voter register ochiroho noratera karoraka ko wanonja kusomera bandi embaini kyabasomera. We also have the women representatives abakwenda kwesimbawo aba MP for woman MP Mbarara City bali batano. Okay. Yes, tuina Kibaju Charity wa NRM akutandikira Nyarubanga ajakubaye for 2 days. Okay. Then tuina Rita akankwasa independent akutandikira Kichwamba 2 days nawe. Then Ayebare Prosi wa PFF akutandikira Katete. But for should be in Kakoba tomorrow. Katete ajakubayo for 1 day. Okay. Then tuina Evath onokandidate wa FDC akutandikira Nyamiti Obora today and Katete tomorrow. Okay. And then we have Irene number 1 or NUP akutandikira Nyarubungo. Okay. Yes, and she'll be in Nyarubungo for 5 days. 5 days. Yes. Ntireka Nyarubungo na Nyarubanga. My own observation ekine kiteka teko cyanje ko muntu Nyarubungo na Nyarubanga ntireka hari yamani mingi tenda nkito mahurre. It's an open eye. Tuna ntukuzendo mucweke chere nece kiriyokwe apo wanura bakanitsa hibona first day nuho basta neco konja kushera ekikamu cyawe tukurira na mnonga tukendera ubutumwa bwawe bwamuhera. Obutumwa bwange bukuyikara ngo tugende mu campaigns for us as the electoral commission preaching a peace all through. And also bakandesi following programs zabo tuleme clashinga because tukatwala time kuzikora so bazifollowing obara batazina baje bazitabali but I'm sure by now abuluma manyire halagenda kutandikira program bazina. And then the voters, let's be peaceful. Candidates by powers over their voters, let us encourage peaceful campaigns because still senyo mo we are coming back to Mbarara City to be residents, to be brothers and sisters. So tute temura, tute tera, tute juma, let's keep peace and let's be civil. Charles na Jemima nintekateka mwabari mu studio baza kwa mwine kibuzo nyindamba hereze omugishogo akwa Madam Violet ni mwabi na matu at least oje kibuzo kimwe bibiri Charles na Jemima cyuwambuza na mnongo gwo muri wa TV West ayonje kucengana ubuzima akaruraka karimuka runchi na mnonga abo mwaka akwa n'imyaka 5 yiwe waterwa karoro kamveze Jemima na Charles wo ni kibuzo cyona na wasa kumbuza Kibuza kiringu cyabaho aba bakakrashinga in any way. Electoral Commission hinece kubasa kukoraho aho naho kurangwa abantu aba bagaruko mbuteka ninga ntuzokwe Rwanda yo cyenderokwe. Okay, thank you so much, Charity. Yes, we work together to kora hamuna security. So obukikuba of course notice over again I'm fielding a returning officer, but I will involve police. Bagende they can deal with it to roll a program kwa tu inazo oha inakuba in that place. Yes. Then of course these other candidates bam cautioning. So if it happens again, the law will take its course because clashes is inakuba yo. That is why we harmonize. So bula utukutera ba candidate wabota ina kwa mukikaro otagenda yo. Let's keep peace. Gideon webare okutuletera omukorogo and she looks a principled woman and I like that. Ninkunda okugamba kwe, ninkunda expressions ze, ninkunda okuhamisiriza enshonga nkokwere kubera. Sitting candidates nade abantu bakwende ntebe ni 5-19 okwetorora ihanga. Umbantaba twino kutorana mu abo abaratwebembero ku marindije myaka 5 okushara muno kwawe kyo munya Uganda. Imuka gendo bahurikirize obure bagamba yo chenchwe enshonga ochito mu box nani ngamba box no hari ya tick. It's either you tick or you fail yourself. Nuko abashumba bagamba ubutsibira barebe na mnonga tugaruka mu studio.
Thank you so much TV West kubasiima mwe bale muno okuyikaza electoral commission hamitima yanyu nokumanyisa abanauganda especially abanyambarara ekigenda mu maiso. So itwe tukusiima busiima kandi twongera kuteerera abacandidates baitu n'abavoters peaceful campaigns. Peaceful campaigns. Na kuruga charite rizoba senior 6 abitu ba senior 6 batandike bizamu byabo mbutongole okuja shazanje bajyo mshaza dispatch na kuruganza police turebe bitbo ebizamu bakabireta byona amashumiro gona gatunga sitting centers abazingahi otakarga TV West nasikanse nyomo Gideon aho murembo rambara kangarum studio Jemmy Mana Chalte bagumza program ya Simuka. Alright, so webari mnonga Gideon senyomo kutuletera returning officer wa Mbara City kaninjira binjo bumwe ebuze bumwe bamwine ha campaigns zaba members of parliament zukutandikira zoba yabasa kubigarikamo okwatwargayo twareba campaigns zaba president ntureba president Museveni Arizona za kubarimba Le City na Buko. Then Robert Kasibate naza kubari omuchanga echa Tororo ntureba Mubaraka Munyagwa naza kubari Soroti City hamwe na Soroti. Robert Chagulanyi Center naza kubari omuchanga echa Ruchiga hamwe na Kabare. Mugisha Muntu naza kubari Otuke na Albertong. Nandara Mafabi naza kubari omu Adijuman. Joseph Mabirizi naza kubari omuserere kandi Frank Burila obwahati naza kuba aho muyireho. Program SSM kwechera mu gendo mu misho tucine mpapura z'amakuru twareba mu New Vision kace ntureba Uganda's credit ratings improves. Nwaja country now has a capacity to fully pay back loans. Reporting ko kweri kugira ngo bwahati nkihanga ntubasa kushashura amabanja gito babereta. Museveni swears in principal judge DPP hamwe na IGG deba abasweyarinjire anevorecherire kukora 488 officers cadets pass out babereta deba na election commission echegamba campaigns aba members of parliament ezukutandikira izoba harimo emirimo eri kwingana 210 baja jobs inside muni yeto jor papara New Vision muntu we obase kureba emirimo eji bagambana na exams za A level ezirimo nezitandika erizoba nazo bazi kuretera. National Council for Higher Education clears 3 new courses for Bugema University. Eba courses eziba clearing. Baja Algeria 6 Ugandan beef, fruits and vegetables. Itwa hinje nabarisa njama amanyekishemirire kuteka amanigito abokano wajambo akatare kara Algeria twahika ahabijuma fruits, vegetables hamwe na enyama bibi babukuretera bantu mu New Vision erizoba ekwinire amakuru menji. Study materials pass all level badge kuretera deba Donald Trump versus Mamdan yes bamazire kutera karuru nka mayor wa New York City kandi ntumangu no mu Uganda akakura okun. The president's newest showdown mbibabu kuretera nanakandi makuru gakuruga aheri yihanga New Vision yabu kutebekansiza iwe rukunda sports otakafera ndeba mu under 17 FIFA World Cup quarters 2025 mbibi baberetera bantu mwe ahashirinje 12 zonka naza kono yitunzira urupapuro ru omyanya yona za supermarkets petrol stations ba agents bitahibari which could hika street obuza urupapuro New Vision abo bwire nabasakoro za ukace mukamakuru gar mu minji katerebe kace bijo mu rupapuro ora bukede. Orunor rimi Uganda kandi orunor warwibari yes kubanza naye Teresa campaign zababaka ne bameya zitandise zino za kufana kuona and indeed buri omwe narondo bushagiki omuringo gwe bwecho tinkwena ngo kitware for granted ahabo kuba ujafuteka teka ngo bunde nebyampora ushange byabe byamununga abasa futeka tanga tarumbya kazi yakasento shange katabuka
basafuteka ngwe kano aina no gisego no jano zo mukarura niwe actually abo wasigo mukabo bakunyigira so ine kwa no 5 nongo kurangwa karura ka iwa basakateka minzani and you balance the both otherwise ngo ku returning officer witu yagamba amhergwizoba we shall stay citizens of Uganda no ijaguma oryo wacharo hari yaho rutura kandi murana nazaguma murana ahanyuma yakaruru tarafuriki. So what you have to do is just a matter of striking the balance. Biryaha ka kufana kuona kando ijike hata baba binji. Tuwe twine ba president bonka. Lewa riyo marondo bushadi chombi chwe kapitaru mwena mwe. But this time around it is everyone. Prepositioni na ijakwa neronda akaruru. So, echo inekora no kubakini. Ukamanya echo inekuba no kora. Then, aganda makura garumba janti barese general au kurwanyisa bebijambia mu Kampala ne Wakiso ubwo timumanya plano kwa razitero kujangwa abantu abayabasa kubabinga bamwe kubita abantu kubakoma but if anything atinya bakabembafu umuntu arugije n'ekijambia nabayizire kwita no kucwecereza so wamwe banza me I have no problem kanye sige ngo misho garanga na committee mad I mean Tino unita kurekana ningamba bugamba. Then Chagulanyi ali ntungamo Nandala Mafabi ali Soroti. Ebyo nebya aba president abakoronda obwa president bihangalitira Uganda. Saide ya Nandala Mafabi ali Soroti kandi Chagulanyi Bobi Wine ali ntungamo na no kweyongeranye. Byonebyo toine kwano biferwa akasheshekerizo tumanyisa ngo yakwatejo rutu kiroko za kabare zankahi byona naija kwana bimaroko Chameleone Daniela aremede kunji yeseguku entesaganya ziganye bagenda kutunka mu koti ebyo nebikwatira n'enshonga z'amaka byakuremerera n'umutana bwenje n'umusigara kwitana kandi nabwe oyirehebyo kotero kubasa kubatanuraje buri umaka marwana n'ecece bamuhereza kurugiro koti yacwamo so I have no problem with this bazire hamwe bakuza abana hamwe eshaha yakane yo kutana abwenshonga stars zimwe na zimwe nabwe cyo kote bacweremo ni enshonga bwo ntandikise bushere bwitu mu government otake handikiseyo ronda za Google oronde mbe handikisa bata mbajante bugu muri yongedde mu karuru ka bukedde nindeba gabura sekukuru yakwatakati ahansi na higuru noboreka hapejitu ya kabiri hari hakakonji akoru kikaho kijuza then nabwanyumoka kachwa muninga shoka kashara mu bana makansa wanedirta I don't care katware owa agent wa Vision Group ari mu ceka cyawe ninga kareta hambuka nkuru ninga katware Kampala head office aho rukuboro hona none taho mukazana akagabura sekukuru no ija kuhendera obire omwe ahabarije kwamba singura ibintu binje byo gukora aha Christmas akakonja ko takatina wako mwana wa primary niwe no kijuza nizina na naho urukutura na namba Yesu nasakuta ya mami ninge ya dad ninge ya angu ninge ya sister na mnoha amerwizoba orara abafuteresi majangu nomanya umubinji ni womwe ahabasingura sekukuru ninga shitereke cya Christmas ebugumu ga campaign zaba bakazitandika rero mubeteje bariyo ko nibakore byafayo President Museveni ari mu kibugamba rero ayogedde kubana Kenya banup abayimbudwa bana Kenya te banu kwa no bireba yunebu irabudda abagalo kubbe bigezo bya senior 6 ebitandise ensonga nkuru nyo bamwe mbiba batunga high marks ndisha koraja tungezira average atubajangoriyo yibire no wasinjiri I hate that very much either so muturwana se nechabane kitukora amakuru Chagulanyi alagidde bakanyamabe okubere wala ngalwachi atenga be bakanyamabo oja kwa no shoma habwenchi agambira atyo ahashongejo NRM tusimbudde nuko tandikira utajangu na yeshokamu tusimbudde NRM byekoze okulakulanya Uganda byona byo mu rupapuro mwene njani byegambira konke mwe wotakubimanya you better hurry up and you grab your copy of Bukede
ibindi yongera kubyetegereze byakoze urugure byo takumanya ubyetegereze nandara mafabi yeganyi okuwagira president Museveni atatyanga wachibina kirara nabyo biriyaha tinkwendo shabirire yurukandiro paproru noja kwa nomanya ebirikogaho kandi bahashaha yanje ntakashanga ndiyo nayo zireho aha twine revise with the weekly exercise P4, P5 and P6 nabomba kwereka ngo tubakwenda barugire mwaho abana aba binde kwambatunga echamano mu paproru arwabukende si byabakuru byoka neda no mwana nawe ayine kuba naganyirwamo harumwe byo buhinzi no burisa harumwe bya ba celebrities bawe harumu ebyemezano omukugu adamu ebibuzo byo mu byemezanyo sisobora vawano ngasogedde ku Arsenal Sunderland ejirinyisiza ku buleki abagezi abali emabega wo kugitereza byonna mu papula lwaffe olwa bukedde encha ya lelo ngambe kihandike kiya Chameleone na Daniela wabihurira President Museveni ahari akaruru abururu bwitu campaign zatandika n'ebindi byonna bishango mu papuro no rwashirinji rukome zonga. Alright, program ya sisimuka echere moneje ndo misho no tubura yo weeks nche munonga turukorekera echere cha World AIDS Day. Yes, echere ndo want tuchijuka buri kibanza cyo kwikumi nebiri tuza kwa twino mujenyi ari kurwo mu Uganda AIDS Commission na yenda tugambire Kambara district city twemerire kahi cha statistics za infections za HIV AIDS tukakora chi kugera tuzumareho ebe byona naza kuba ari nitwe omukanya kace munonga cyo kubigamba ubwo kabwa hati katuzomka umuro kace ntuza kuba tugaruka nawe mutakarga TV West. hania mugambo kwanguhi no kushanga ngu contents zo mwibondo zanjiziriza muscles ninga connective tissue ebyakwirendo kwatiro mwibondo byaraho byashobora byatandika kwika haskin shahezi nakwata hibondo lyanje ritinka hurangwe kinekenda ninga ikinekene ningaje onka hariho muscle na connective tissue ninga hariho inyama na nareye ndijuza layers zindi ezibukwatire nkahi omunda zigo kumere ngo bitakashobora kuzankahi ahe so kuko kushohora amaso zezo aho kugira ngo skin yite kwatine kandi yo ne stretching akukira amaso ne bishohora bizaha ahansi ya skin ninga hansi yoruhu ko bano bireba biraka hanjira ntindeba ngo nurra icyo kureberaho cyangungo n'ikitwete kiromba niza kushobora misho aho ikirombo ngo n'umukundo wo muhango nacho ni kimwe kabyaki yahania so wabo kwasira hakinda achikunga mukunda hati no bano kwata small intestines zo kwazi Dr. Kanyendo arayekiraguje anyway bebare muno iroka tugende tureka so omuntu wena yana akura ebyenda ninga intestines nizukorra aha speed impangoho kuchira abdominal cavity ninga trunk yitu ninga kuchira ibondo okay so hange ki yakozire yasiga aha mukunda hari wiki kugira ngo ebyenda ni bibiri ahera nizo byetware bigendana bikurane bugaruko munda so ekintu cyeta physiological hernia buri muntu we nari umunsi akararwireho hernia
buri muntu we nari umunseje arabireho haniya ubona benshi nerwarira hariya hatakabire kucira okiriyo munda okay okiriyo mwibondo takaziro ko nyineki haniya jonka ko kutandika kura otakazirwe hagita amara kugita hasigara umuki umunda orura rubando rwasigara n'uretwa yego twasharura ubaje konkati n'abantu bamwe abakwija kufuna abnormality kugira nti hana hagita habura kugitaje yazarwa atakagisereje atakazirwe hine kugita atakazirwe yes hati yazarwa hatakagisereje ninga masozi zo zitakagisereje yego twasa kwita amburiko haniya ninga kitwete kiromba cyo kurebera no gitendwara yiciragura yego konkine explanation ejo so naenda ngo tubanze twakingana ari cyo tubase ko yongera yo kashate kinajetereye kiraguju atunobori ngaho abakikuru basiga hevazi handi hacoreba gwabura bw'umurongo gwana ato wiro bukukira iwe no bano okora aha pese tari yapije yes omubana bamwe kwa kutandikana kura yakurura heru process tarahwiro mu ibonde hwerankahi ehwera heru omukundu ugaraka yakora gwehwerera yego chonka bacho muryabo ni cyangira kimwe gumera hani yapaka kuzire ningira no mwabarebire nto mkwikuru na musiga ho mbaze kiromba chikora ki chwaho nangwa mwe bakora akabinji bakugira nti muteka hansi tumutere nko na mukundi mazima tumushango gumwana kugira umukundi mureme kubaharara kubaharahisa kubaharana ninga kubateganisa tumushango gwabaki gwabana so ejon amburu ko hania so katuzombe kabya hania types of hania tune amburu ko hania nejo yo kushangangu umukundu gwakoraki gwaritwa mwebyenda gwarite kiromba wiro bukira kwekonera ho munongo mwana kwa kusemya kankena itakagarukirayo tumushemeza tujigaruza tukoma hoja stehuzi haguma mu ndacyonkeze kuze tukoma hoze abzo bibona zikora ki zigumayo kugira ntizarugaho kigaruka konkati zina buzubu muhabazira muzikima bicinjara nayo makuru yo position ejon ambro ko hania yes tuine femoral hernia mireno boruzara hanga wanje ati femoral hernia obwiro bukukira aho mu ibondo henyina hitwine emeseje kuruga ahamarake jukutwarishaga mu kuguru hina hijukuraba kushohorera kuzo mu kuguru hata hayijukuraba hina kina karoho akemeseje jukuraba mun haramu imisi haramu nanabuze yes hata kinako kaba kahango haka burijo ekinda nikibasaguma nikinyegam kinyegemu kirabe kukiretwo atejo ntugeta ingwino akanta ko ntweta ingwino kana omwe kubeko zireta erabe kuberabere chonkara mu kuraba mwe kasigara aho musikini wabare mnonga ochirni twagwa program ya sisimuka kiricho butungi charity omuhereza kandi go twasiga twakuraganisa omujenyi okuruga AIDS commission kandi amazima garingu akirene kaka akutera touch tukareba ombinte bikwatera nakakoko ka sirimu no manya UN etwire ine mission yo kujangu by 2030 tube twagire aha zero aha abarwira bakakoko ka sirimu omunsi yona tureba are we moving forward ebintu bikatuzamani byaturemi balancinga bwana mjenyi witu turi kumwakira naje kuba na yegita
ahabutwire tureta habe mpumo abine ekigenderwa cyo kutaho okwirukanga okurije kuba no kukozinga awareness abukwatena nakakoko ka sirimu kutumanyisa ngo ekiroho nekikwata kandi emiringo yabe nerabamo still niyo eyekiri kurabamo okujetantara okujehara okujimariraho kimwe neshonga nkuru munonga mbwenu ari kubegitaho mutwikirize tumwakire ayongere kutweyanjura nabwanyuma turebe AIDS Commission ekozireho ki eriyo nekora ki nayo target nereba ngo niyejo 2030 akakoko kasirimu tukabinga ninga tukiri okutamwa amani mingi munonga reka ntakamwomye bigambo reka tutandikira twakwakira bari munonga abantu beyanjurije bari munonga kandi bagenzi bitu abaturikirize mazina no Michael Masco inkora n'ekitongore ekya Uganda AIDS Commission kandi n'omwene mukora nka regional manager wa South Western region. Uganda AIDS Commission nekora ahansi ya president ya president's office nabo encho itwe turi mu department ya president wihanga kandi nakachiko ningashi n'ekitongore ekyatibweho parliament okuruga omwaka gwa 1992 obwo burwire bwa sirimu bwabyo wamani government yatekaho entekateka ebembirwe okitinisa president okutekaho akachikaka okokorebera ngo entwazibwa ya okurebera ningashi obuhereza bukwate nakakoko ka sirimu wagenda misho nabwo encho Uganda AIDS Commission omuno gwayo no kukoreba ngo gwashuganisa entekateka ningashi kwatekaho plan yihanganisha yitweta strategic plan okureba ngo akakoko ka sirimu karwanisibwa kabingwa omwihanga kandi okureba ngo abo abakini batunga obuhereza obashemerire kandi batura n'amagara marongi nabwo encho nokwe tukora tutyo. Okay, sirimu kiriyo ne Twitter tukagisilence ngeri nkoko mundege zirenguke vyemerire bita for example obwire nkobo abantu mbakirwara biriya mbwenu ebine buze birungi orutaro rwa sirimu n'orutaro rutanguhi konka tugerezeho twarwana twebembirwe mukuru w'ihanga presidenti Yoweri Museveni manyamwena kandi umushija umwe umba presidency abo munsi yona abaruine manonga kureba ngo Uganda kandi tiyazo mchiyabe yatahamu kakoko ka sirimu kakirukangera yatekaho n'kibakweta presidential fast track initiative ehurensia yo kurwanisa kakoko ka sirimu karwanisa kuri mukarwo mwihanga hazaho objectives za presidential fast track initiative ezo kureba ngo ortaro abantu bingi barwita bamwe abashije basabenda kukibeza sirimu okuri ngo bakebeza okureba ngo abantu bona batunga amahurre hako kubasa kwirinda kakoko ka sirimu okureba ngo kukibera kwa yongero misho okureba ngo imbazireho okureba ngo mbwenu ebintu yazara ni ngo kakoko ka sirimu kandi katugaza ayitwa nambe nahindu kugambira umurimo gw'amano ukozerwe Uganda AIDS Commission erikwatanisa na ministries ya n'ebitongore bindi okureba ngo myaka y'abantu yazakinana kakoko ka sirimu kakakariyo muri 18% urubantu 10 abantu 18 bakabarwire kashuma twakarwansa kashuma twaza umushanje point 3 twaza hari umukaga ahindu kugambira turyara 4.9 ona twakurtera hansi cyane nzo muri ibiri nzo muzuru nzo muzuru kandi gehuru ya president kugira ngo akakoko ka sirimu turebe ngo twakwike 2023 tukakirikiza ku mihanga ningashi omarwaro mbwenu sirimu bitakiro kureka bihariho abantu bake abakutura nakakoko ka sirimu ninga abakutura nako hati babe no baguma bakini konka ibyo kurwara kugira ngo sirimu ngo mutiko AIDS ebe gatakira mahurre. Okay, yes
turi aha mpumo jina marathon iri gushaka neva muri ishaka kizinda ibiro 30 turiyo twakira abantu nkaba ukongera kuhatira umanye ngo they are together umukurwanisa akakoko ka sirimu ningashubu ya together umukurwanisa akakoko ka sirimu hati nomamba janti emito yegubize ekibira haza ntwantu enda ngo abana bato eminyeto tubase kugirukangira kugira ngo base kugira amagara marungi nyencha kare yihanga egiraho yayemerera nkaba AIDS Commission na nakumukoragira ministries ezino kuko abantu ogamba nubushoshore geki ububireho umukurwana saka koko kasirimu obwizire nubukwata ahamenyeto okugira ngo at least bataka kwatwa kakokaka ningo ukarakwate abe no yagumana parane zibiri hagati yaho zibire ziha okubasa kurwana saka koko kasirimu menyeto beno eminyeto kabere kugigambaho abo kubotaro hati niyo rukirire myaka 15 kwija kugera cyo myaka 25 aho ngo tuyo karora ako cyo programs nyingi ezo kureba ngo twamanyisa eminyetejo akabikariyo mu kwatwa bwiro no kwakwasa kwirindwa kandi umwe mu kwegesa nambwe nangwa nempumu na target yayo nayo neminyeto nitwende minyeto etwe makumyashatu eje eyurukanga itaragaze eyurike ngo sirimu ne basakusingurwa kandi ubutine makuru gakumanya abya sirimu nibwo bwiri obakwija kugera ki kumanyiraho yako imyeto iryo mukabe kamana mano aho kuba oburwire hati nho kutambura jeje netano abashogoyo mubi abo bakino mushogoyo gwe abo ntwenda ngo batunge amakuru akubasa kwerinda ubwiro kandi empumo marathon niza kuberho 30 World AIDS Day ekindi kwenda kubagambira mwena ihanga ya Uganda ndiza kwangiye gita amahanga gandi okwijuka ebukwatirire nakakoko ka sirimu ninga commemoration nabwo ncho nyenda kweta abantu bona itwe nkihanga ka Uganda World AIDS Day kibanza okwikumira nsakukora bushenyi district mwazo witu His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni oturukunda munonga president witu nwarije kuba ryo mugenyi mukuru ahizoberyo kizinda na bushenyi tugironzire aho kugira ngo ariyo ekitwita constitution ninga kizinda nahanda kuchiro urugo rwire wa sirimu district ya bushenyi yego ariyo imihanda mingi y'abantu bakutungira amakoko kwase twenda ngo tugistrating yes kandi na bushenyi yenyine prevalence rate yabo wagira 8% yihange ya 4.9 so nitwe tucontributing ndire cyangwa mu mugwamano kumbyo mu contributing akakoko kasirimu nabwo ncyo tutagitingire World AIDS Day ngwize bushenyi kibanza inguto zona twenda ngo zoreke kizinda town council mwije mwakire president wihanga turebe kutwarwanisa akakoko kasirimu turebe kutishaka akakoko kasirimu turebe kutwayamba bagenzi bitu abakutura nakakoko kasirimu amagaragawo kubaho marungi kukira okugari turebe kutwarwanisa okushorora turebe okutwagambira abantu ngo sirimu eryo nekendera konka kigezere ki ekiro yako orutaroro kugira ngo hatutangwire ngo kwatugero 18% mutazo 4.9 ngo nabwo cyo tushitami should not relax nabwo cyo ni beta World AIDS Day okutaha muno kwabusha mwije mwena mutwe yungeho tuze kizinda bushenyi district izoba turihendereje konka takakiro ibiro 30 empumo marathon yako empumo marathon ekozwe mu magwamane kaya kozwe na marathon nungi munonga umurimba rakakeka you remember kandi bakakora umurimo gw'amane munonga n'abantu barungi munonga kandi nabakorana ikitongore cyo kweta initiative for better health
IBH yes iki n'ekitongore ekikozere umurimo gw'amani omwihango omu abo kuba tubakozere marathon yonka korekana bakora ibintu bingi ebikwatiriye no kuyamba amagara g'abantu omwihanga nabwe nco ntubasima abwehurreji ebatiremwa amani n'esente nyingi kandi ntwenda ngo mutatenda entege aharigiriho turigire bushenyi twaronkinga empumo twagitongoza chairman LC5 babirariho na district officials na nitwe nk'ebitongore bukwatirine n'akakoko ka sirimu Uganda AIDS Commission n'abagenzi bitu tubire turiho ahakoronkinga empumo nabwo nco tuza kushemerwa abantu bija bingi twine kits zo kwiruka empumo zetekatekere umuntu nugura ka kit kawe nokajwara na ka t-shirt ne kugenderwaho noyuka noyereka ensi yona ngo portaro rwa sirimu rikiroho konka twezirikire kurwanisa okuri siyamuhero kandi ningira ngo ayituriyo ntuza nturebayo indeed tikumanya ka input kanyu izoberyo ryenyine nkaba AIDS Commission ahabwa empumo marathon nikija kuba ne karakahi kija kuba nikingana kiningi mwe no kwija mukashanga bitebekanise mukashitama tukabahereza ubutebe tukabarangira kumuri yaho babare mnonga empumo marathon tukoragine nayo ubwire buringwa kandi turikikuru na churumuna twatansa mnonga tuburaningire kumwe ecyo kubanza itwenka Uganda AIDS Commission kandi ekitongore kikureba ngo cyahereza ekikurre ibindi byono mu ihanga tukabikiriza abo ko bakora nebigenderwa byabo nebirongi so tukabakiriyaringa yes kandi nitubahereza support umuringo gona sakuba tubine sakwirukanga nabo ntuza gukora cyo ne kikubasika kureba ngo ekinte cyabonera kandi cyarabamo ushenye mutatemura kuwagamba kizinda wajanga ari mje minzi na uranagira ubwo kizindokwe hariyo imiringo mingi hariyo abishyaba kweguza hariyo barabara abantu bariyo butaretare no buduka abantu bino sente bwabo twamucomo nakabiyo mwazi nkakagiremo nabwo enco nahantu hakuchamuka no buroje n'ubwingi nabwo no baburiyo ko nakora umurimo gwabo kwenyine nabo cyo ntwenda ngo izoberyo namwa no bwakatakashikire abakizinda turebe kandi kutore twarigero ko mu world AIDS ziri habaho impinduka habaho impinduka ubundi akagero wahonoka ndende omwame Michael okuruga AIDS Commission kandi turi ahakigendererwa ekyempumo marathon okurebeka ngo twabasa kurwanisa akakoko ka sirimu kandi ariyo natushoboreraje okukwija kuba kiri omuri bushenyi omuri kizinda okutwarira hamwe kandi tureba oku twakubasa kurwanisa akakoko aka na activities iki ezumutebekanisa omurunchindire activities ziha ezirije kubaho ahizoberyo twaheza kwirukanga ebinde birabeho ebije kwani birwanisa akakoko ka sirimu numwenda kusidira za kondomu numwenda kusiga mwatushomesa ni exercises ebe byona nebizakorwa nihija kubaho okukeberwa akakoko ka sirimu nihija kubaho kampu abakwenda kumanya information ningashe literature naza kubaho kampu yo kutumanyisa ki yo kumanyisa company ekora ibintu bingi ni basa kubahereza information yo kwatina akakoko ka sirimu ne bahereza okukebeza kuchebeza kwabusha okugaba kondo munkezo no kubahereza information yona chininga shamahurira gona kakwatirine nakakoko ka sirimu ahika naitwa akagariza nuko muntu arikubasa kukerinda hati nintekateka ngo noba ori informed ahakwatira nakakoko ka sirimu ijo omurupapuro rwa The New Vision tukarebamo ngo hariho HIV vaccine haza twaguma tetegerize wakubasa okushururira abantu aba ejo vaccine tumanya ngo vaccine eri yo kutujema konko bwo kujema umuntu tukumanyisa ngo endo aratera mukwate
hati nyebuza ruyare ni vaccine nko kutwakirebere ninga that was the literature kind of like expressing it. Yes. Nizagamba vaccine egi itwenga Uganda AIDS Commission kandi erukorra okureberera ningashi emigendero y'akakoko ka sirimu omwihanga twenda kubamanyisa itwe abaturikize ngo imwe abaturikize ngo yes vaccine etahiremu injection shininge ekikatu kandi ekyo nsa kuba ntukyereza abantu abakukyetaaga konka twine emitwaro ahindugamba omwihanga twine omubazi okukwasa kuteera abantu emitwaro 5 ekyo twenda kutuje tutandikire aha abantu abari omu kizibu kyango ky'okukwata akakoko ka sirimu kukira abari ya risk. Yes, abari ya risk. Okay. Ababica barakweguza aha nguto abona ureba ngo risk yabo kandi tekwingana niyawe oshitamyaho nokorraho emirimo yabo. So emitwaro 5 egyo niza kuba mbazo go nza guteeka omu marwariro ga government niho rije kuba nokushanga kandi ebyo kuchondoza nibyoreka ngo ombazo go nukukora kwa majungu za Amerika igwa abandize zinkayegwa ryo nobakukoresa kandi tukarebekera mu buzubu nugukora ki nugujema nugo kujema nkoko wabintu reba ngo etakwata ninga no yakukwata ngo etakwata. Okay. Inkoko kureba covid. Oh yes. Inkoko twabire ntwegemesa covid kureba covid kitiyagira ki tiyakwata nabwo nco nsa kongera kugambaho bakugurije kutwazibwa umihanga konka amayicurongi ningashi amakuru amaronje no kugira ngo gwashikiremo guruho kandi ngo basa kutumba. Okay. Kureka nkabenye nangu tugaruke aha marathon empumo marathon. Tinkumanya ko kwano geragera ebiro 30 obulije kwa mwine empumo na nakibanza. Nabiza kubana binywana tutandike 30 mpaka kibanza ninga buri kimwe kisa kwa happening kwacho. Buri kimwe kisa kwa happening konka bino bizari. Abo kuba empumo niba enakasiki. Okay. Obujenye ni kibanza. Yeah. So abantu baza kuteraho kateni batworeke batereze mbwenu batagasorobuka. Rero kibanza cyo ku 12 twegita president wihanga turebo kutwa tambuzo runaku orukwishka yokwatira nakako kasirimu omusiyoni nabo nchima baba batakizire kuturikiza ningasha batuza mu Busia empumo marathon neza kuberho 30 kandi neza kubera Bushenyi Kizinda kabone jumanye mu Kishayi ni turije kutandikira okwe kana World AIDS Day neza kubera Kizinda mu Kishayi. Okay. Ngo turije kuba turi tukoreba ngo twatambuza ekintu ekikwatirine no kurwanisa akakoko ka sirimu. Okay, nyina matiko menji ngu amazoba gogombi Kizinda na Bushenyi okutwarira hamwe nishaka okutwarira hamwe by the way nija kuba hari abantu binji nakwa kuba kari yokuru akaribatirana abantu no bahereza caution ziki abukwate nakakoko ka sirimu ekibine kwetantare kirecho ningashebere ebyo kikaba kiriki hari kujo ta utwija utwonka nishaba ngo iki twakubera ntwenda ngo tutunge abantu basya abakutwara akakoko ka sirimu. Indeed. Tugambere myaka ya 80 tugamba buri izoba abantu shomesa buri izoba numurebo buri mezi obwo khereze mbazi ya sirimu buri yahiguru nureba hati n'abajungwa babira mbatongeraho Amerika kagihoro ki yatkozere konka tutakubera ntwenda ngo kandi turiwe abantu abasya abakutunga akakoko ka sirimu. Nyine kirecho takabyama. Kirecho orayende kwegita na mgenzi we akoresa kapira. Twosere ntukagamba konka nabonora abantu bakwenda kujya bata. Twakwenda kura. Bwino mutuyambe murebe ngo obuhwiro busya kandi tugarikira hitwakiri.
no kumarraho cyo no kumarraho cyo okay kutubantu jwana imwe nk'aba AIDS commission mwabana mujwana na intekateka ya UN ko tukureba ara kugira ngo by 2030 bakabembenda ngwaka ko kakaba kabe kahwerireho cyo. What is your take ahanshongejo noreba ngo ncisha kubasika ninga mukine challenges ncisha kubasika abo kuba nko kutuje tuganira noreba ngo steps take injiri down what is nini mu kikane zamani. It's just 5 years ahead. 5 years. Yes. Kandi turiyo tugamba AIDS not HIV. Oh. Bitana. Okay. Twakenda kureba ngo umuntu ngusirimu yamwita. Konga twenda kureba ogina kutura na je nayo. Mbwe nukushanga uburwire byarumirira naho. AIDS nibiriye bizibe byaretwa. Ibyo tukubyenda. Ibi tukubyenda kushanga amarwaronga ry'abogijorine ngwabo kubatuye nakakoko kasirimu. Kandi umuriye binangwa wanyusya okurge burabiri na mukaga okusiya 28 byo kuyikumina kandi obwo nsa kubatuye emukoro omurimba Rome naye kwatire nakakoko kasirimu omuturije ko bantu ntureba itweta joint AIDS review ninga shitwahi kankahi aiturije ko ba ntuganira ntujuka omugenzi fire rutaya okuyafire nebiyakoze ro mu ihangeri omukuru nsaka bakozere byafaya yargira akagamba tegwe no ndwire ntumwijuka munonga no muntu wa man munonga yes mu rutaro rwa HIV AIDS nabwo ni Uganda AIDS Commission obiriye birebi nsaka patuyine orutano rwa mani abarna mukaga kusiya 28 aruguru ayife ya police cyo kishaye cha university ahaho aho turije ku bantu tuganira cyayi cya masti cya masti ire pharmacology grounds inyuma ya Red Cross inyuma ya polisa sakwa twino tukunganyirwa mani tukoreba umuyihanga twahika hintugarara kahi tukwijuka fire rutaya n'ibyakozere n'ibindi bingi kushomesa bwari pricana byo nambisa kuba biri yaho tweta abantu bingi okuja kweta bo muri yecho kandi twarwo muri yecho tuzo mu mpumo marathon eburo 30 kutorarwo mu mpumo marathon tushume kizinda bushenyi World AIDS Day ihanga ryona raba rushenyi kandi bushenyi ndishaba ngo mutebekaniseje umukoro guru muhango munonga wokitinisa president naza kuba gwebembire nabandi abamushagatire kandi ntwenda ngo tubaherezo muzigwa mani munonga akorwanisa akakoko kwa sirimu burubushenyi ubundi kwakuze gundo mwaka tayongera batugambara ngo prevalence rate yashuma yargo mu 8 ubundi nayo yazo mu mukaga ninga yaza ko muri ibiri tigire ngo World AIDS Day tukagikorora bushenyi rebeki yagera ki eki yakora nabwo encho nuko twenda ngo tubwite byona nuko twenda ngo turebe mu marathon etwigureho mhanda ikibanza tutahemo konkobwe tutakatandikire nabagambira abiri na mukaga kusiya 28 pharmacology grounds bara university nuko bahabine kwatendinga nabo mwateresimu nabo mwahakadi ninga nanye ko muhingu zirenda ninda bari umuntu wena nakize bakwija kandi okutaha muno kwabisha yego okay umwami Michael okorga omu Uganda AIDS Commission umuringo go kongeriraka akwatena nempumo marathon erije kuba neba umurubushenyi ishaka ahari kizinda playground kandi twaza kumuraho kace karinganire kuturagaruka aha nkabe nifangu obase kutera isumu ecyo rukwenda kubuza cyona kwatena kakoko kasirimu kwatena na impumo marathon na niwe owakizinda ishaka bushenyi nyakabirizi rwentuha nabandi nimwe mbasa kongera okubuza okumanya okutwa kubasa kubaje wambe kwatena na kakoko kasirimu otarga aha program eji eyasisimuka Eji ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izikucira y'ubuhango n'ubuhango
umukora amabati umuri East Africa. Aha nitwara Alusin Coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozirwe kwangara. Buri bati ritire rangi nirije na warranty y'emyaka 5 kandi okushanga turibura hamwe omwihanga amabati gaciboko tigakakuza hare. Titurukura amabati konka nitwombeka amaka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda. Gura Uganda, yombeka Uganda. Watekateka amabati, tekateka Chiboko. Let me help you out. What is it? Why are you giving me these small coins? Have I not given you all your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a illegal tender for Bank of Uganda? I don't need these coins. Give me my money. Then I don't have I said give me my money. Give me Young my money. lady, What is young it? lady. What is it? Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumana okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheka mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Ronaldo does score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero! Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeida isi. Humuro chine omwami Michael kurwa mu Uganda AIDS Commission bakwatanise na naba Empomo Marathon erikwija kuba omuri Kizinda ibiro byo kwezi 23 okwezi kwitoko ku 11 turi kukuntukirira okuza World AIDS Day chabanza cyo ku 12 nkoko ensiyona erije kuba nekijaguza so bamwe abatire iraka omukono nebindi byona mukureba ngo Empomo Marathon yabaho byona yabugamba kandi warga kutwegitaho ito twashiko mu kashonshoreke ako kugamba nitwe okabuze kibuzo ningo kongesererezaho ningo kadire ki wahabura ahabwa abikwate nakakoko ka sirimu kandi nangwa na Empomo Marathon woine cyo kwenda kutubuza naco notubuza noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda ni Yesu mweyoru kuteraho ukabasa kutwishikiraha mbeho zitu za TV West live tukabasa kongera ganira niwe mwene byona bihuire niwe ntegerize ya otere esimu otugambire abakizinda halo okwebyemerire bita numuhurira muta mwamanyango Empomo Marathon neijoko kandi na nebye bagamba amanyango 8% what goes wrong tubayase kurokutwasa kurwanisa hamwe akakoko ka sirimo by 2030 AIDS ikaba yarjire omunsomu okutwara hamwe esimu yitu ni ejo yongera okutera meanwhile
abasakwa no wenjira okweta abantu ahabwa marathon babare mnonga kandi tagaruka twakira. Hello. Orirota twakwakira kandi nogamba cyanshonga ya Impumo Marathon na nakakoko ka Slim. Wanogeze sashi. Bintu byo kugezesa tukora turi airtime kandi nebeshashurirwe reka tutakashisha kire. Gire cyo wabuza, gire cyo wayongeserezaho, gire cyo wahabura abaturu kubeta. Yes, twabakira korwa mu karangwa ko kandi abatwegitaho n'ibasha bitugumire nimwe tongera Zero TV Chendeza bari ya TV yawe sebo. Hello. Orirota. Ndireche sebo rirota. Nje nyabo. Gamba nitwe sebo. Nabasima na program yanya HIV. Yabare kusima. Ndano yo muri Tarambe Mutoma izumo. Yes. Nabakira kwizo mu Rusenyi kandi mu Katoje sacinto cya filime cyo kwerinda. Ego. Tubakira na kimwe mu twaye gacenga ko za CD. Akadro wahonokaho. Akadro wahonokaho. Ego. Mwe bare kwiza twabakira mwe bare umukoro gureto wita Rusenyi. Kanyasi janguno ija kwija sebo kongera kumanya ebyo munda nebyahero. Oguro bamwita manza bato mu Rusenyi. Yabare mnonga jirizo barungi ogwe yatwakira. Yatwakira kandi mwe bare kwita bagenzi bawe kandi twenda mwije bingi twenda ngo cyayi cya kizinda kijure. Kiboge kandi mubasekura bingi ekwatena koko kwa Selimu mubasekura bakugubingi president wihanga wenyine naweza ko yimukira aje abatayayire abakizinda nabwo njone kuza kubagura ibikorwa man mnonga ntwenda. Hello twakwakira. Turira misa. Turirejesha niwe dia. Koriyo no Rwanda kugishara hoshiranga. Noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda nanisha bangu tutageze sagire cyo wagamba. Hello. Chendeza volume ya TV yawe sebo. Chabashtaye cyo tukabasa kuruzana je tukabintu wenda tureba ubwo mweto kwate nakakoko ka Slim na Impumo Marathon. You people are you responding ninga turiya untureba konka. Turiyo twenda tukarwanise 2030 aid zebe. Hello. Mpora. Every. Twakwakira. Hello. Gamba nitwe hello. Mwabare programu. Webare kutsima. Nabanyita Kansime Jackson wakatinda tanu kanso. Oh, my head teacher nakwakira. Ego. Mwabare. Ego. Kandi kutushoborera je aha burwira hibwashika. Ego. Kandi tuwagirana n'amasuku twahurira ngo hari umbazo bwo kubasa kwiza kugema. Ayereka ngo hari amasuku g'abantu umyaka nko kutajye kwihangeri okusanga ngo uburwire bwa Selimu bwawe mu Uganda. Ego. Okambwenu tiyasoborera je umbazo bwo kugema. Yes. Okuwazo bwana we yashakina kidautinga taka kibweje mu gutamba. So nho twagenda tutungera kimnonga ahambazo ubwo kugema. Kandi bakutwaza batambaza mugemo mbana nangu mubyaba abantu bakuru abataka kwasubura bone. Okay. Bitu mwebare programu. Webare mnonga umwami Kansime Jackson abakacindo baturamukize kandi nanye nabakuraho abo kuboko niyo ndukutsubuka. Inshonga ya vaccine tekabire kiriya shoborere kutakabire kujigamba aha turindo bwire bwo kujigamba kuburahiki. Webare mnonga ko kuwagamba abantu nebenda bitegereze ahashonga ya vaccine ningashiyo mbazo go kutwija kubantereza. Kandi koko nagamba no kuja kubagura omarwa roka government
ntwija kutekaho okwegesa abantu eki okukirije kutwazibwa aha bwire bwacyo the right time ntumanya ngu ebuzo ni bingi konka omubazi tugwabana kureka nugubana kuza kubana gugema abantu abakuru nabwe njya nabana ngo bagema konka target yitu no kugira ngo nkokuri embaza hatoguri okututayizemo nabagambira miliyoni 5 tuyenda tubanze ahari yabo abaryo mu kabenge kamani kukwatwa orwirobwe kugira abarinka hasi nimwe rinka rutezyo borutezyo nuri nyankoro bano rutiga abari ya rutezyo abo twenda kutubaze tagitingire nabwanyuma tugumentu enroringa mpora ntugongera konka gwe antsa kongera gushoboreraho mbwire bwago nko twegise bindi bintu ntujana bwe kwegesa mwena abantu bihangariye Uganda umbaso okukuza kutwazibwa nebigenderaho byagwe so twaza kubasensiya mukiriyo n'umutera plan okugura atambuze so wabugamba hati no ba watujaburira munonga nibana jabara konka gwo gwagizere guta gwashira gwatahiremo mu ihanga kandi turiyo tugezo kureba ngo gwatambura kandi nuguza gumuza mu twongere namba ko kutwagamba twongere namba konka nsa kubanzana nabo abarya rutezyo wamana kutunga amisho mgwe mugahanjire TV West abo kwambaza gumambagaruka ukonja kutushoborera hanshonga kezo n'ama radio ganyu ka Radio West tushinayo esumunkemwe wabano basa kugira cyo wabuza note bir note mwenda note inamwenda otherwise ito turiyo tugenderera okuhendera okubasa kugira ngo tubase kwakira muze y'ibisensino Empuma Marathon niyo eri omukatare this time round aba AIDS Commission Uganda AIDS Commission bakwatanise nabo na nitwenka TV West kwatanise nabo okubasa kuongera kurwanisa sirimu na nakakoko ka sirimu. Hello sebo twakwakira muri Uganda TV West turireje sebo shani woporire na necho kwenda kutugambira akasheshaka ndege tingine kusanga cyane mwe oyiro kutuza kugenda cya sirimu abantu bane batumanye sirimu eriho konko yo nosanga ni bazayo and hati baramara kuri ko gumbazi no kwetapeka abantu bazakora yabatata bazakora yanke nkoko amazima garhango mbazogwe guza kuremesha makaga abantu mweni wabwawe tugwakwizire amazima garhango bakuze gutakwija okay amakaga abantu gacyenye kabona areba ngene kugutabira ho babuzire kuzayo yese bone basa kuzayo konka nataho bwerinzi okay kastana bwo gucira umuceso nabwo woterinzire tubirimo ngo nguza kumuhika noza kutamba sirimu oyihe yinzuko humura kuba nenzwe inombazi na nebindi binombazi okay kamareke nasuganda yobere sentena ro muri cejego wachejegwa twahururaje inja mutine ndo letashimekwa netunga mbere ndo yashimekwa netunga mbazo kandi kine kinte turukora nitwenda tutakwenda so I think you just calm down the kombazi gwishe ebgambo byawe byahamuheru omwame Michael orikwetana nabantu ahambumo okay kandi nko kwagamba ebgambo byanje byamuheru kanye Michael Masco kandi regional manager wa Uganda AIDS Commission ingashoro korra South Western Region aba Uganda AIDS Commission mu Uganda inda ko kweta abantu mwe nabo mu nangwa tweta abashenyi bonka twantugambe Empuma Marathon ntwena na district C estorine ntubakira mwija kwetaba umurtaroru twena ngo mwije muhagere Empuma Marathon omukwiruko mu kwegesomwe akagira abantu binja bagera ki abahonokaho Initiative for Better Health mwamukateba na group yawe tubasima kandi ni manyangwa abantu baturire kandi abantu betekatekere kwija kubegitaho ahakwirukoko okuza kuba kwijiro kwegesa kuza kuba kwijiro kabura kandi ebintu bingi ebikuza kukorwa mu izoberyo nebisa kubana urwansa kakoko kasirina nabagambira ngo kukebera kuza kuba korho okushomesa gabaza kondomu nebindi okureba ngo akakoko kasirimu kandi Empuma ke kubane kakora bushenyi nibane yureka kakumu ihanga ryona ngo
taruhaye urworekerire abo kuba turi bushenya abo kugira ngo akakoko ka sirimu niyo karakahango koreka akakoko ka sirimu cikine omwihangeri muri Taro district etaki nabwencho tinor safe kandi 4.9 ningashi is twice what prevalence rate okutwereba ngo mu mugwamani cyo mayisa ngo rubantigana abantu banana n'ibicweka mwenda babina akakoko ka sirimu kato round ingofu batanu ejo nena pampango ngane yakanya gusa ejo niba yakanya nabwo ncyo twenda ngo tutaragaze kandi turebe ngo twahika ahansi okusya obutukuza kuzira omuziro Uganda AIDS Commission neza kushagika empumo ngo kuchikubasika kandi empumo neza gukora umurimo gw'amani mwije mugiye giteho izobere 23 twenda twirukange tukore na exercise tukore physicals tugake tushemesi ihanga yes rero bazima ensi wajya ngo niyo rukuruga kuri wagacereyo imyaka 3 from now bashange kandi mbera nanye nandi haninga mbanga mbenye no kwese tebe nagambere buriya utatu no reba statistics ziriyo zitwereka ngo ndazwerewe ari nimo wahire mpangara yanje omega 256 of ambassador should we expect her a marathon tinkomanya ko bamwesere onka abantu nkabo tishime ko tibini omusobankeri indeed muje mbeni nitara mucogo kumanyisa ngo nukwe twahendera tutyo akashonshire cyakita ko mjenyi tana mucwakirimi akire kahwa yoriyare marathon empumo marathon mujejumbiremu kandi amatsiko twine minji unanimpangare omega 256 ambassador wahabwaka koka kakasirimu kagambiriro kuna mnongo mbinyeto arija kubaruho okutushemeza na nokutereza echaineho twahenderera ha twakwatira bisinsino